Biyag Titaw. Hello everyone! Kumusta kayo? Naimbag nga oras yung amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, may sagot kada kayo ti full episode ti may sapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Hello, auntie. Agmano ak? Naimbag tada kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Malaala, sumrak kayon manang Ella. Ay na, makabanog matagbiyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisagan ak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangal daw? Ay, wen nga rood. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimwar. Jak amuno na panan namanan. Kasjay na ngamin kat. Manipod na graduar, kanayo na ti irurwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ti pakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na, kasla inuubing pailat ipanunot na no daduma. Gagangay na at agmay may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kam balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang, di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadumon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka no, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga sitgan dito'y syudad apakipag naidan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakayat ti asawa kapagabangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Anya kalakit din ayamanang. Dudo at ang agkapsat. Asino pa'y kumati agsinakit no saan adat? Ay, kan pakibambantay mo mutin dyan ka anakam. Nang runa kat adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa'y. Ay na, gagangay na Tabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapada amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, ni Kyle nga'y. Adda ka di matan nobya na? Ay na, adun at inagbalin a nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang, taag susukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki, parehas na mutlaang manang. Ay, sa bagay matkit di Nala, si kangarudan ti pangital kakiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na, agawid ton ije balay. Wen, di kagdanag manang, bantayak ti kaanak ka. Ni Jiro. Hello, Jiro, love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Agkita tayong pumbigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan? Kuno, siya lang ti umay dita balay na antim. Ibaga mo niya tinomero ti balay ta, ta siya ti umay dita. Kwan? Saan? Ang mga noagungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakan mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, ngam amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa taubi nga kanupay. Saan mo tagaputag kuyo guno update ta? Kaya taga-sautan, saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunrar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga nakadungdung mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay kan ko na. Nakadungdung mo.
Nakasingsingpat. Kan amok asyaklaan tipatpat gana. Kan siyempre, nataer ni Jiro. Maturog kalatan, iha. Taurayak pa'y asumangpet, di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Wan nga rod. Ay, jakman amo iti dayjay akasinsin mo. Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo di kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y laakas jay. Taidi agad adal pa'y laang. Eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kastalaang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yun ti agbisyo. Dayta ti pagdanaga kaanakan. Ay na, bigat manan. Asino ti nakaturog iti sofa ti salas? Ha? Ni insan Kyle daytoy. Anyan ti lang na nakaidda dito yung sofa. Nakangato ti may saasaka na. Sa ti may sa nga ima na. Nakadiso iti data. Santo nakanganga. In fairness, nataerlata ti kasinsin ko nga uray kastoy ti langana nakaturog. Amokon. Alaak iti ladawan. Ta ipakitak to apaman ang makariing. Ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko iti silad ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Oh, unay daytan na panangkitam kanyak, insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako. Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dayta. Katuan. Ala. Ay, mabit lang ha. Agdiram usak bit. Sa tay tuloy ti agsarita no madamdama. Unay daytan, insan. Maalam pa'y latagbain kanyak, mat. Siyempre mat insan. Ita lang agkita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Maudi kayo ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawag. Wen mami. Da kami tundagin now. Wan, Auntie. Aginiliw kayo anaimbag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wan nga rin, Auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O, agasam day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak matagrubatan. Insan, balasan ka na talaga. Uray matsika, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano lang di ubing tanya. Mangit ka nga minidikit. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga gid di mangit ka insan. Bueno, aging ga itakit mangit ka lata. Ay na, agtal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit di mat. Lambing ko la daya insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta dyan lugar na kabagis mo? Ela? Ay, mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y laang. Binilin mo ko mamanan na? Wen, tunggal agsarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagak kan kwa na. Kasta ti rumbang, bakit? Tapno sana makalipat. Ay, awan nga rod. No muna kat taga ijay tinobyo na nga inyam amuna kadata. Wala nga rod.
Nasaysaya't kumamit laeng no makapagtrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na ti inadal na. Sana ya. Kaduan mat. Uray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasamak. Iso apatin ni kabagis ko awil ma. Binilin ko abantayan na jay kaanakan na. Nasayat nga rod mo kasta. Ubing pa dyan naktat tapno makiasawa. Makauray dahi ta asawa. Apaman amalpas ti board exam na. Pagawidan tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan na. Ta ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagak kan kuha na lakay. Doa pa'y ngamin nga jay pa'yla tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo't nga gripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amo mo na. May sasiguron tinobyo na amakagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro Amom, nakaragragsakak na. Ngamin, santang nga na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wan nga rod. Oray siya. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam mo Tapno makapasa ka, love. Ken, tapno saan da ka pabasulan da mamakin papam. No bilang saan ka makapasa. Amumaten, amangan kit din ko na enda disturbo ti konsentrasyon mo, gapo kanyak. Dinto mapasamak dayta, Jiro. Gaputa sika ti inspirasyon ko, love. Ore sika mo ti inspirasyon kong agtrabaho. Kaya't kung ay sa ganahan tinapintas ang masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan, padamag ni mami no ayan mo. Radin, agawid ka kanon. Wan, umaya kon. Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagak ka ni mami. Sige, naganat ka. Bye. Bye, Insan. Jiro, agawid tan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wananti, sorry. Saan ka nga ingingatan ka, anakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang runakan ka, tabalasang ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na. Katanya pa iti maaramid na kan ka. Wananti, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ka siguro itinubya na, mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo itinobyom, Jennifer. Kwa? Wananti. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing kapay iti taon mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka, anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, anti. No kasta nga rod, liklikam ti kanayon a makikuyog ijay nopium. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puter ko, kaanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bungak nga rod ti mangbagbaga. Wano mang balaag kan ka, Jennifer. Sapay ko mata maawatan na. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man insan. Anya man ang tibasol kon? Tila ibagbagam nga mingkin ni Auntie. Anya nga'y sinirmunan naklakit nga rod. Ay nga insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyom? Iso tinakamuak, nga dagaya mo nubyom insan. Anya? Iso di nakpabasulan, okay? Kaya husto matigo na ni mami insan. Idyam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa iti tawon mo, 21. Amumit gayam nga ibagati kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Si kamot. Awan problema iti dahi ta insan.
Naimbag kanyak ta lalaki ak. Sika ti agir mi, ta babae ka insan. Iswa, di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka. Wen? Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Jiro, tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka diya sa rungkarak, Nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, Nana. Sige. Nga mabiit ka kumalaang barokwan. Tadapay nga minsan nga ilik no madamdama. Sige, Nana. Mabiit lati pa nagsarita mi ka ni Jennifer. Di ko siya matinobyo ti kasinsin ko, Mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na numabaybayan di kasinsin mo. Asawa at agos ti tinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Amangan no makalipat da, kat mailawan da. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kabsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak ka no ni Jennifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag kat adda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, Mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? Sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, Mami. Baro ano numero da ito ya? Hello? Hello, Kyle. Ngangkal, wala ro da ito'y. Inalaki na antin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, Uncle! Da kayo matgayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na makumikom. At pada ka na makumikom kanyante miti pagadala na pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilaklakayon ti panangisuro yun Uncle. Kanya nga rod, kahit isumot ti profesyon me kanakan. Oh, kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat, Uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, Nadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawan, sikan ti bilinet, ta lalaki ka kanakan. Wan, Uncle. Di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na kanakan. Agtalaga kan ka. Bigbigat nga utang ko na imbaga nakam kan ka, ti panang salwad mo, iti insan mo. Alan, Uncle. Di ko man panunutan day ta. Agpada kaming agmaymay sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa, Uncle. Okay nga Rod. Agyaman anak. Sige, bye! Bye, Uncle! Ay, talaga na patigninsan Jennifer kada Uncle kanante. Kastaunay ti panangyali ka kadakan kwa na. Manipod ita, siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anyat kayat mo asawan, Kyle? Amin na pa na. Masapul na kadwa na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka ha. Tabinilinak ni Papa mamang bantay kan ka. Anya? Ay, anyan da mamakan pa pa. Nalabas mo ti kinaingat da kanya. Kaslaawan ti pa nagtalag da kanya iti kas gengar aramiden da. Timon guranda anti kan Uncle. Kas jay ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't da kaayali ka ka. Ay, manipod ubingak akas jay da. Ha? Aging ga kadi ita abanasa nga kon. Adan nakam ko. Ngam kas la ubing latabas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramiden da. Tapara iti pagsayaatan ti pampanunutan da. Kyle. Gagana iti may sa babae ha. Kan agmay-may sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutan da kiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan. Wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planom nga ag-take iti board exam. Kuha mami. Next year ton. Ijambatan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan.
Di mo sayangan titawan. Mga no makalipat ka, kat di mo mapupuutan, lumakay kagaya man. Mga no marigatan kanton asumrak iti trabahom, no addan edad mo, Kyle. Bayan nyo, mami. Asikaswag ti pa nag-take ko iti board exam. Ijampay la day ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita abambanag. Huwin ka di. Awanan tagi jay. Break kami ni tinobyak. Nasaysaya at nukasta. Napimpintas matlaang no agpapaskapay nga agbaro sa kanto mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Huwin, mami. Sana bale. Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti pa ng bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasingsin ko, Jiro. Mikhail. Nasayat mo ta simurot kan kalam. Sige, agorder tayo, niti kanan tayo. Tagur uray ti waiter dito, lamisan tayo. Agorder ka na. Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Siyak ti taya. Ha? Oo, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanan tayo? Uwan, bro. Okay nga ron, ha? Waiter, daytoy kanya ka. May isang order dito, kan... daytoy, may isang order. Kan daytoy pa, ikanak mo't iti may isang order. Kan... daytoy, ken daytoy ka ngayon na drinks, ha? Iso tinaimas kahit. Uy, insan. Di mo unay, Ken daytoy pa'y gayam, ha? Duang order, wen? Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusweldo ngamin. Iso kayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan ken ka, love. Saanin ang masapul? Please, di ka nagkadkad. Pakaragsakak ti mang sagot kan ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Si ka talaga. Saan tayo ko di pa nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam si ka no kayat mo ti agawid. Ore umunakan. Anya? Ay, saan Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no adda kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayad. Ala, saanan, love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay, sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Payakas tati lang minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta di nobyo, gapukan ka, insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka awan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sungbat mo kan kwa na. Insan, narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka di? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ti nakangingi na sapatos ti napilim, insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon na sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy, alaan mo ti sapatos ta isublimin dyan nubyong. Ha? Sige ingka isubli. Diyak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan, mabit lang. Ala, napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamot tan di nakpay talyawanan. Hoy, insan, kitaan nakman Ingka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasom nga bigat. Kagura nakadipay laang. Ingka maturugan. Kahit kitag may sa, tada pang panunutak. Manjak, agpista pa'y Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisem. Umisem ka pa'y Uy, agtal na ka man. Rugyan nakmanon. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta, umisem ka. Natatar ka matlaan no nakaisem ka kanayon. Ha? Uy, pasablugan nakmanan. Agtal na ka man. Ingkagad maturugan. Madamdama,
Agsarsarita tapay insan. Kyle, anyat pa nagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanyak? Adaman sa bali ang nadlaw ko na, insan. Ha? Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya ko maita. Basta, sa bali tinadlaw ko na. Sa bali tagparparik na kanyak insan. Anyat kayat mo asawan. Diyak pala kayo tiagsaw. Tawan pa'y pamanagnak ko. Narigat tiagsaw iti sana sigurado insan. Basta ti makunak, di ka makikuykuyog iti nobyam no awanak akadwam. Nalawag? Okay, bye, kadakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wen, kampanti akon, amaya na yun ti anak ta, kadata, ila. Ngaben, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan? Biniling ko dya ka anakan ta, kay isupay lati makamoy dya anak ta. Isupay lati mang bantay dya anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na dya kasinsin na, nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Aywanan niya. Tane, makumikom mo ti kabsat ko amang opisina. Oray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot lamabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umay payla kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo dito'y balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dangag kasinsin. Wen manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti agkasinsin. Maragsakan para kadakwada. Takaslada agkabsat. Wen nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. Nukwa, agpinasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arod ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tane. Adama pa'y matlat klase. Wen, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta kan? I miss you. I miss you too, love. Agkita ta ko, ma. Ang mabaling tada sa kalang ti makisinara kanyak. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Ito sa dinong ti pagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak biit. Oh, papa na minsan? Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Uray nak, agpaplasa akmet. Ha? Adalay nak gatangan. Uray na kon. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ta sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urayan nak, tagkuyog ta. Saan kumanatang kanti ulom? Urayan nak no kunak, urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas laubing abasit. Amasapul ako'y kuyugam iti sa dinuman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadangan tikan anggal no itarayan nak. Nagloko day tam nga insan ko. Pagbalinan nakmatin nga awan manaknakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, anya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam day ta. Excuse me, ha? Sumbatak biti awag ko. Jacket nga ibaga tinubim asurot-surot akin ka. Iso ana say-saya at numaamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panaggrup-rupa ti nobyom. Nalabas ka mat nagsasao, Kyle. Nasingpad mat ni Jiro, Di ka unay agtal-talak insan.
Maadal mo to tipod no nga ugali na. Inton ikasar na kan. Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Ha? Nalakamot kaging sisingpot ka. Tap no maalam na ti kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagiti nobya na. Wanan. Aklunak. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailawan insan. Ay, jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alaki din. Ituloy tan ti mangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papananter aramidag. Tababay ni ti kastoy nga aramidag. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasinsya ti nobyom. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyom, insan. Kuna nang agsubli adagos. Gamawanan. Ay, pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag kung nag-text. Tapno amuta mati inararamid ta. Ala, mapana kon iti silid ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi ta insan ah. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramid na. Idi atay mawagan ko na. Saanin ang nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, ah. Napnapanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan, na-battery empty akmatan. Ako ngamin, intaray ko tikabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya? Pasensya ka na. Sorry. Promise, bumawi ako. Kumusta ti kabsat mo? Okay matan. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom ngamin ti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong kin ko na. Tada iti adayo dagiti kakabsat kan dadakal mi. Ala, bayamon day jay. Maawatan ka, love. Tanapatagmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Kahit aklo na nga nakamalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayaw nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, nataramtahak ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinulungam. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tada pa aramidag, love. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, huwag nga rood. Ad-damot abumayag ti panaglabas ti aldaw. No adapad padaanan. Anyat ka't mo asawan? Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min sigsigan ah. Tadadala bumayag nururayan. Sana bali? Manulangan na tawan ti urayan. Agritirutan. At dan tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ama kaya asawa. Sana bale, tabantay sarado, di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamatan na pintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakyasawa mo, tanti uno na nga asikaswa ni Chay. Wan nga rod,
Hindi adda dyan anak ta dito lugar tayo. Kanayon ti sasarong ka tinubyo na. Anyan tulangan nita. Tamay may sana lugar ti ayanda. Sigurado ka na yon ti panagkuyog da. Dayta nga rudgat. Ubing pa'y dya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Di lamad-madlaw yung at mami. Awan kayon itinaudi anopiam. Awanan mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Agreview kakit di matan, tag-examen kan para board. Uwan mami. Ay, umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. No saan ko ang maipakat. Nasaya at tamom apanunutan dayta, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas a masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan mi adadakkalyo. Iso asapay ko ma. Tadiyo tagidaksan dagiti pamagbagami kada kayo nga anak mi, iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Di ta pala makapagkita. Medyo busy ak ita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti kaanakak. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko. Tanakasaganak amang ipaay. Kabailaklakit di. Agyaman naklangin, Jennifer. Angam saanan. Kabalak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dayta insan. Rinabi mo tayo. Agtil-tilibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula a minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Di pa nagripasom ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray dayta. Istorbo iti panagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan insan. Tano siyakla may saan nga istorbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No dikat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagam. Basta may salati maibagak Ti arapap mo ti unaam at unuyan. Saan adayta boyfriend. Tama ka uray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di ket agnanayo ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katwan mat. Ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay sus, di kag sigurado insan. Tasaan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga. No asino ti talaga nga itad na parakin ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At dantupay agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laang. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsinami kini Jiro Saan? Don't get me wrong, insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Si kamot. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo iti masungad nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta. Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikawa ngamin. Naawan-awag na iti may sangal daw. Taminalam nga awagan na. Naka-off mat ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro da ito eh. Oh, Jiro. Akin si pinumber dito inaramat mo, love. Ako cellphone tigayan ko na ito eh. Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadaal, ha? Anya? Into numay pala siguro abulan, ama at anak manan iti cellphone. Agurno nga pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Tada nang aramatak iti kwarta. Kasta ka di. Adamat dagiti nalakalaang a cellphone, love. Ay, kwa. Yanos ko pala ti saan nga cellphone.
Tapno, magatan ko ti kap-kap a cellphone, lam. Sa anak ngamin na kontento, jak kap-kap ti cellphone. Ah, okay. Iso di ka pala mawagan, ha? Aganos ta pala, uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan, wen? Jiro. Oh, come on, lam. Di ka agsangit, wen? Asim. Kas na diya kabalan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kas taunay. Day tanto kat makabulanan, Jiro. Pasensya ka na. Busy to na yun. Naimbag to lang na makapagsimpatan. Tamay may santon abalay ti pagginanta. Di tanton agsina apulos lang. Jiro. Bayan, tanong mawaya anak. Sumarong karak to di tabalay ni ikit mo. Namnamaag day ta, love. Wen, basta iseksak mo iti panunot mo. Ag may sa ka di tayo puso. Diyak to maaramin ti mangisukat kan ka. Si kalaang ti babae nga inayat ko itinapod no, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alang rod, papurukan. Tayo sublik matan tayo cellphone ti gayon ko. Lalayangan ti umadanin na panagiksan mo ha. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mangmangag na. Payman, isubok man to'y may sa alongganisa. Nga. Anya ka matan insan. Rogyan na ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa pay met asubuan ka. Oh, nga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labastit nga ubingan, Kyle. Sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobium. Kas tanti style mo. Kas kala na apyang. Kita man talangam. Ornusan mat atabagim. Agsagay-say ka man mat. Kuso-kuso tabok mo. Saan ka matasigot na kas tainsan? Masadutak nga ron. Laki din. Nga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Diyak mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Tay jay kat alalakin ti mang dadadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. Magdalugan ang nagsardang iti batog. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ngamdinak pa'y laimay sinarungkaran dito balay dante. Jennifer, iha. Kaslan da paspasong Adam. Adda ka di ururayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kaslan aliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan iji opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige na ang auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Ay, uray anya taramidak. Ni Jiro latta tilinaon ti panunot ko. Sapay ko mata umawagan iti kabiitan a panawan. Ay, bakit? Kita ang tipagiwarnak. Oh. Nana. Ang tanagan dyan, nakakadag iti nakapasay ti board exam. Ala, wala nagpaiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Ingkakitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Mabit lang. Nakapasa ti anak yu, manang. Namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa to, may kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Rimwarda nga kasinsin. Ay, kumusta matinobyo na kabagis?
Mapan ka di pa ladita? Naminsan lang ay may dito ibalay manang. Nabayagan day di ayo may na, di nan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di ka madanagan, taadda ni Kyle amang kuy-kuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta ka bagis. O sige, tanumawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye! Bye, Manang Ella. Apay na kaulo ulit makainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man niya. Lipatan mo day jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinablian. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no adamanin parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Aha, imposible. Kyle, Di mo man irasunan Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadam. Tapno at danton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano, mga gawe, di di lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggadak, papa. Kanya, Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. gapo, ta dito iti ayan tinubyo. Kasta? Ha? Oray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ko. Nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Jiro, papa. Anya? Apay, nag-break kayon? Saan, papa? Nadadaal ka nung amin ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kun inawagan Apolos. Kasta dilipatam langan. Ha? Di kan mangnamnama pay kan kuana. Masiguradok arason na langan da jay. Ngampit de, linipat na kan. Tinalikodan na kan iha. Iso alipatamon. Papa, Nagrabaw arason da ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro a cellphone? Alaman. Iso arason na langan da ita. Di kan mangnamnama pa iti da jay tao. Lipatamon, akas iti panang lipat na kan ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtangan ti pagnaidanta. Tapno kanayon ka makit kita. Madanon to day ta, Jiro. Basta aguray ka kumanaang. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mapaspasamak. Si uuray ak tulatakan ka. Jiro, Jak mauma mang ibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka dito'y puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Urayak ti umno a panawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palabas may kini Jiro ti mapampanunot ko. Nakadulin iti panunot ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na itinapod no. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Ngamapay nga aging gaita. Kadyak matan maoray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay. Anya ti makagapo. Pudno nga na alinipat. Kan pinagtalikodan na ko. Kablawan ka insan. Adang trabaho. Nagbiit ka na employa. Adi amanak insan. Sumarunukan tumot Wala no makapasak iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin Kan buyugam iti kararag. Insan. Ad-adapi mintas kay deda trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sa mo lang.
Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay, di nakmutan bilbilinin ni Uncle. Iso sardangan kamot nga roda na pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan? Total, adamot ang trabaho. Angam, pilyam ko man na imbag matipakiasawa mo. Ay, narigat ti mailawan insan. Di kagdardarasudaw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado dita. Apay ngamin panunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adwa ti adda dito eh. At ado pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anobyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikrik na. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan nak. Sabalin santi kaya't asawan dito ang marikliknak para kinikaya. Agayatak samot din, iti kasinsin ko. Damo pa'y lang panagnaid ko dito eh. At dan sa bali ang nariknak. Ngam linablabanak lang. Tadakat nga rod ni Jiro akayan ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparit na ni Jiro. Kasla, ikail matenti ayan tiriknak. Ngam, saan? Saan arumbang da ito'y amarikrik-nak? Iso alabanak tiriknak. Ni Jiro tinobyo. Iso nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan agparparik na kanyak ti kaayan ayat ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mo ti board exam. Kan nakasapula ka dagos iti trabaho. Iso nga ita. Mabalin ba't siguron? Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamutan panggadak. Adanton pangalak iti ipakan ko iti asawa. Kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa? Sika, makamu ka, Kyle. Ha? Anya nga rod no talaga kayat mong ti mga asawa. Apay ko malapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka laang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di mang pilikan ka dagiti left and right a girlfriends mo. Awan ti mapilik. Bye-bye ang pala dati asa-asawa dita. Nagubingan na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldok, ah. Tanoad dan to nasawak. Ay, sus, jak ton may gaman ti sweldok. Tatinto asawa kong ti manghigam. Uy, anyat mapaspasamak kan? Maikulkulang ka manan. Sapay no kasta, maikulkulang ka. Katsyak ti nakaiturungan dagiti matan. Sus, apay ti kunam jak mo. Uray sakti kita ngem sabali ti linawon ti panunot mo. Jay man ngatan man nangalilaw anubyo. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na kaya. Anya ka din da ito yung mapaspasamag kanya. Apay nga gayatak matan iti kasinsin ko. Saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang da ito yung amarikreknak. Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle.
O, insan. Intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Oh. Awato mo. Tayong kaag meriendan. Amok a mabisin kan. Itad mo tulangan kini Auntie Dayta, Kyle. Ay na, amumoto ni mami. Kanayon na marabyan nga agawid. Ta kanayon kat nga ro ti panag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Kyle. Ingkakat manganan. Nalpasa kon. Alan, talaga aparakan ka dato insan. Sige nga rod. Inakpayag pulas, wan? Kasano adi matin nagtirik na kanikwana. Nukas to'y mat anak sa isaya at kanya. Nakadungtong mo. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamot pa siya rin dyan anak ta. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. At masapo lang may ring pasko amin dagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam taramidam. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawakat. Ang mabayinak amang ibaga. Ay, agyaman na, numawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nga agbiyahe. Naimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni Manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin, tane, adupay nga mintaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapa da arimwar. Iso apatyak, madamdamalaang, at dandagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arumwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ama kumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Talaga nasingad latta dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing da nga gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan insan. Gusto day to yan, Kyle. Di kagdanag tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mapalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket nga gastos ka para kanya. Siyak gastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain nga agpili, wan? Sige. Nakadungdung mo talaga. Banag apakay ay waklaon ay kankwana. Kat nakadkadlaw. Adda matrik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sapa inton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Jak matan masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Wan, di ka matanagan. Mawatan da ka. O kat, kumusta kayo matan iti nobyom ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya? Nagsina kayon? Awan ti formal break up mi, mama. Takil na at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Diya ka mo no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarungkaran. Wen no awagan la kuma, mama. Ngala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Ha? Napintas kan ubing kapay.
Professional ka. Adun to pa'y tagustukan ka dita. Saan la ni Jiro ti lalaki? Adu pa'y ti mas nasaysaya at dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso at ti makunak, lipatamon ni Jiro. Insan, adaman ni bagakan ka? Ha? Anya day ta, Kyle? Ada ngamin kahit kapagdatunan. Angam, mauna ak matagbayin. Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamot irupa na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla professional. Sino nga tati magpagan? Nabayagan na ito ang marikrik-nakan ko na. Inlimlimad ko lang. Tama nga nuliklikan na. Numamuan na tipod no ariknakan ko na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin a girlfriend mo? Maalam pa'y lati agbain, Kyle? Dahil nga ron ti pakasdawak iti bagikinsan. No kaano ang nagmatsura kon, iso matiki naman nagbabayin kon. Ang anya nga ta tinasayahat nga aramidag, insan. Ada nga tama tarik na kanya. Tanong sinabat dagiti matami. Kasla dama tarik na kanyak. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw. No da pa naggusto ti babae kan kawan no awan. Madlaw ko matkit di. Ngam kaslag dua-dua aklat ta. Makunak asya kung ti karagsakan na lalaki. No aklunan nak ti bagbagak a babae insan. Pudpud nung ayat day tuyen. Sino nga minti bagbagam a babae insan? Sino kunak? Ibagam Awan? Diyak pa'y kahit nga ibaga insan. Secret pa lang. Isimpakon dagiti kagawa at dito opisina. Madamdaman lang. Panag-aawid manan. Jennifer, friend! Ay na, makaw-awid ka manan niya. Ha? Kailiw mo manan a makita di kasinsin mon. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga no, da makangagkan ka. Si kala ang tinangibaga ak iti sikreto. Ay na, di ka di madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka da saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay lang. Tanapukaw matan iti panunot ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Angam, saan na maiparbeng aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka langan iti sabali apang ibaw ingam itirik nam. Saan ko apinilit dahito ariknak? Basta nagayataklatan iti kasinsin ko. Marigatan ak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. My love. I miss you. Jiro? When, siya nga ro, love. Sorry noitak lang ay mawag. Adda ka di pa dita opisina yun? When, Jiro? Adap dito, War. Urayan ka dito eh. Bye. I love you. Apay akas to'y kariknak. Kaslaawan matan ti iliwak ka ni Jiro. Ngam, kasaritaklatan. Sorry, love. Adunay nga mintidimtang apari ko titibiyag ko. Iso adi ka na sangsango. Gimotong ka, Jiro. Huwag nga rod. Gapo iti parikot da ito, love. Parikot? Kas ko maitian niya. Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Kat dakil agad ti kasapulan na para iti pan nakapaagas na. Anya? Sakat na igiddan pa iti papatay ti amami. Anya? Ala, apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrik na kami iti lamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya't apati sika. Kat may ramraman nga agladingit nga po kanyak.
Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Kunaklakit din na nakiasawa kan iti sa bali. Ha? Uwan gaya mabalin ka di ako yugan nak. Kalpasan ti pandangan ta dito yung restaurant. Sa dino? Kaya't ko tagpalpaliwa. Ado una yung ti bakbaklaya ka pare ko tita. Iso kaya't ko ti makalipat. Iti uray sumagmamanula ka nito. Please, Joniver. Kuyugan na ko ma. Sige, Jiro. Sa anak ana irwam itikas ka lugar, Jiro. Maminsan lang dito italaang. Di kagdanan. Rumor ka matladagos. Jiro. Kaya't ko taginom. Tiagbartak. Tapno makalipatak. Kaya't ko adang gayan nak. Ha? Uminom ka meta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Ramanam lang. Nga, Please. Danggayan na ka uminom. Uray basit lang. Antoy. Sige. Ngambasid lang. Kasla di akong kayat di agbyag. Nukas to'y apasig metla parikot ti sang sangwag. Jiro. Mababay nagpaikan ka na. Tasaan ka na masangsangwa no biyak. Di nakpakadanagan. Tamaawatak ti sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan itinamnama. Patsik apan nubok laang dagita mapaspasamak ito. Agyaman na ka. Tada ka tamang patpatib ka kanyak. Daytoy pa'y. Uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Huston tinainom ko. Anya. Nagbasit tayo dyan. Alagid din. Inumong pa'y daytoy. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige. Ibusat nga rutin daytoy. Kalpasan na. Rumuartan dito'y club. Pangasim. Palubusan na kuman nga agawin, Jiro. Diyak kaya't ti maturog di hotel. Drabin. Madisturbo na kita ka balay no agawin tapay lang. Basta agawin ha. Pangasim. Tadi ka agsara iti dalan ko. Ay ayatan na kuno saan. No ayatan na. Panagdagan na ita. Abay, ada ka din kasukat ko. Tabay akas lang na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutam nga aramitan ta? Ikasal ka nga ita. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kayat kun ti agawid, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sumangpet. Kwa, Kita man ti oras. Agalaunan iti parbangon. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti text. Pagtandanagan ti tao. sorry, insan. Naggapgapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulom Awan dengdenggan. Imbagak lang aruden aliklika mong dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man langin ti biyag mo. Tanatangken ti ulom. Panunutom ko mati naramid na insan. Ti panagpukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Ngamita, nagkita kay man gaya man. Ado timpalawag na, Kyle. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Ay, diyan mo. Makamu ka. No di ka dumngag iti pamagbaga. Ika maturugan. Nagungat. Idi imbagak ti panagkuyog mi kini Jiro. Kaya't ka di asawan deta. Nga agimon ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang. Agpada kami nga rod itirik na ititunggal maysa. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, di rami, ha? Dagulitakan ka. Sapay ko mata di nakagura. Awan anyaman na. Doawan pa panamita. Rumorta ko mamanan. Kahit ko ti bumawikan ka. Pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Kaano nga rin ti kaadat wayam? Sorry. Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro.
Anyat kat mo sawan. Sumapul kan iti sabali nga ayatan. Apay akas tama itong tibagbagama. Adaga din kasukat ko. Addan, Jiro. Iso ala dingitak. Ngam aglin ni patakuman. Sino ti umuno na mga asawa? Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, ken Jennifer. Ha? Kwa. Apay, nga kinita kayo. Sino ti umuna nga kasar ka na kayo, kunak? Wano, agidan kayo? Ha? Mabalin lang tamot, Uncle. Ada ka din nobya, miho. Hey, awan pa, Uncle. Sika kay Jennifer. Nagsina kayon itinay dya ajiro. Sana ya? Wan pa ba? Ket, andan sa bali anobyam? Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo ngay. Mapanan titawan. Di yun orayan alumakay ken bumakit kayo. Saka ito mga asawa ken makiasawa. Ni papamat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isaganaan mi ana imbagday taabanag. Una, ang nay. Di yun ay baybayag. Tama nga, no, agbaak kayo. Makaisumak mo iti mapaspasamak ita, Lauro. Abay, Ella. Una, tay dagad adal pay laang dya anak ta. Kasta una, iti pananginget taken kwa na amakinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rodan. Tandinan samot malagipan ti makiasawa. Wan nga ron. Ang dumtang tulatan ay ta. Maklaatan tulatan bakay. Insan, kaya't kunti agpud no. Ha? Anyat kayat masawan kay. Anyat ipod nun. Agpud no akon kun ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak nga minan ti ibagbagak a babae. Katrabaho ak madlang, insan. Naminsan la nagaramakan ko na. Ket inaklon nak adagos. Kasta ka ti. Imbagak ti panagkasarmin. Ket imanugot mo adagos. Iso akayat kunti agpud no ni mami. Sige kasaritam ni Antino anyamot ti makunana, Kyle. Naragsak ka kadimot lang para kanyak, insan? Uwan insan. Kat itapay lang. Kablaawan kan itinaragsak apan ang asawam. Mga sawan jay kasinsin mo, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom. Awan pa'y, auntie. Mangpili kan iti aklunom kadag iti agdatdaton kan kakanakan. Makiasawa ka kit di meten. Sige ka, amangan numabaketan ka abalasang. Wento, auntie. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa mo't langan jay kasinsin mo. Ala, husto daytan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinapudno. Nagsakit din na mo, friend. Ninamnamak ka siya, te. Kaya ni Kyle, ngam nagbidot. Ay, narigat nga mintimang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya? Sinina ako ni Jiro, gapukin ni Kyle. Kasano pa itan. Mabayin ako nga agsublikin ni Jiro. Ta sininakat nga ruten. Ay na, baybay amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan ka kinkwana. Nang namnamak na gayam iti awan. Sa bali nga min tinagawatam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas ta. Friend. Ala husto daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Maka-move on kan tulat ta. Adahak lang dito ang mga dingay kan ka, friend.
Tamo ka syakla ang tinangibagaam iti maipapan iti dayta. Agyaman na, friend. Agpag napagnaakman kit dito parke. Tapno mayaw awan ko, tidudukot ko. Pangasip na, di ka iskandalo dito eh. Awanan kayo iti baeng? Sa bali man di babaeng ita? Ni Jiro ti danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali akadwa ni Jiro a babae. Ang tandakan. Talaga adi ka lagnak na kang Jiro. 5 tundag iti anak ta. Ngam di mo pa'y lamay kat ti kinababairong. Dinakla ko malinkas-kasan mo kasto'y lagayan ti aramidong kanya. Anya? Tandakan. Idarong kalaangan, tapos agnakang kan. Idarong kayo iti babaeng. Anya? Thank you, Insan Kyle. Talaga napatigakan ka kasinsin mo. Husto ti atap mo. Ay, naimbaglakit din, tadi na ka naalilaw dahi di alalaki. Talaga anaayat pa'y lati Diyos kan ka, Insan. Patsik adi na ka binaybayan. Wan, Insan. Kat sika ti instrumento. Isoan na ilisi ak iti pakaisagmakak ko ma. Anyat ka't masawan. Ay, kwa. Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, Insan. Isong ita, ammo mo, nintun sumarunaw. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki, ammo pa'y anaimbag ti ugali na. Ken, kang runaan ti family background na, Insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man sigod a nobyom. Anya? Indarom kano ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kano amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag kong aglaklako kano pa iti maiparit nga agas. Ay na, naimpaglakit din ta saan ka nailawan iti dadya a tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kasla damon lat tapagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Tanaibaw kan ko na tiriknam ka ni Jiro. Cindy. Ang amneli pata mo ni Kyle wan tane nangasawan. Wan, friend. Talaga alinipat kon. Ta saan arumbang dadya nariknakan ko na. Ngam no pa'y kasta. Pagyamanak lata. Tanailisi ak iti dadya a Jiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Adakan ka, no dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin a pangisarakakan ka dito'y. Agyaman nak, papa. Ngam sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod at trabaho, medyo lugar dantem. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin ti makam mo. Sige anak, tanda pa'y papanak. Panawan ka ba, Sige lang, papa. Diyos ko, agyaman ak. Nailisi ak iti mabalin apakaisagmakak ko ma. No saan ang naibawin kinikal tiriknak idi kini Jiro. Nalapit, nailaw anak kini Jiro. May saak kumamot ita kadagiti babae nga inalilaw na. Naimbaglakit din. Agyaman ak unay, Diyos ko. Amok asika tinangilisi kanyak. Iti mabalin apakaisagmakak. Okay, gagayam, ditan din nagpatinggaan ti full episode, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.